gusa nubwo turijimye kandi tubabaye vuga rero yadusige birabaje cyane yari umukinyi dukunda muri Empower cyane ntabwo kuba ngiye ntibisigura ko mvuye muri Empower tibisigura ko uvuye no Mumaraso kandi tuzakomeza dukorana Empower ni marasoneri kubw'ibyo hariho gift twaguteguriye abavandimwe bawe ba Nyanditi naza niyo gift airport twaje gusezera umuvandimwe Lolo kuri Empower TV kuri Mike muri kumwe na Hupe Hute nyirabaraza umwana w'inkuba arc-en-ciel Ewana turabyishimiye cyane 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 yego rero nawe iyo ugiye uzakomeza udushigikire turagukunda cyane ufite ikiniga mama kera utangiye kurira aho kuranizwa niki ibyishimo aho ubyakiriye gute kuba Dodo agiye tuzakiriye neza cyane turishimye ubyakiriye neza turishimye cyane muri kera warize wowe byakiriye gute kuba mama Dogo agiye akagusiga zakiriye neza cyane nje ndishimye nta n'ikiniga mbifitiye nta n'ikiniga ubifitiye cyangwa niyamara gushika nawe urarira apana nta kiniga mufitiye Royi uradusize Royi arabasize nk'umusemuzi mukuru usemura igishinwa nk'umufana wacu mukuru n'umuterankunga wacu nk'umufana wacu Royi cyangwa Dodo cyangwa umusemuzi w'igishinwa muri Empower TV hano mu Burundi ujakiriye gute turanezerewe cyane kuba agiye kuko byari igihe dutegereje kinini cyane kandi ni byiza ko asanze na manager wabo bizatera imbere bizafata company gutera imbere Manaki asanze manager wacu babaye babiri bizabyaza umusaruro none wowe byakiriye gute nk'abafana ba Empower TV turababaye nyine kuba agiye ariko ndizera ko bazashika bashingira indi shami hariya agiye nk'umuvandimwe wiwe ubyakiriye gute nje ndababaye ko nasigaranye irungu kibuga c'indege turi kumwe n'abafana ba Empower TV tukabana n'abacteurs bakuru ba Empower TV turinze madame manager Nyanditi tarashika yari yagize yaciye Ethiopia yagize skare mu kandi kanya aradushikaho hano ku kibuga c'indege nawe turaza kumwakira atubwira uko avyumva
turabyishimiye cyane kandi biratubabaje kuba dusize agende neza kandi niyo azoshika zuba kindi import biranejeje cyane kuba agiye ari umukinyi mwiza cyane dukunda kandi muri mukazi wanjye ndamukunda cyane ariko aho agiye turamusaba ntakibagirwe yakoze byinshi hano turamukunda cyane ariko Imana izomufashe afashe Empower itere imbere cyane kandi turabakunda tumusabiye rero kwaguka kandi tumwifuriza n'urugendo rwiza. Morning. Morning too. How are you? I'm fine, and you? I'm alright. What is your name? My name is Millie. Millie? Yes. Millie. Another name? Okay, it's like Mireille. Mireille, we say Mimi. Millie. Millie. Yes. Mireille. Yes. Okay, Mireille. Yes. What is the relationship with Dodo? We say Nyandi. Roy. Dodo. But Rolo. Okay, that one. She's very. A best friend. Not just not that. She's my cousin. She's your cousin? Yes. Wow. What is the situation with Airport International Bujumbura like this? At this day? To say Dodo goodbye. Okay, just I thanks God because this day she went. I swear I thanks God because took a long time, many years she's waiting of this safe. But now, God, He just do the good thing, and she went to go to America. I thank God and to say, my God, go with her. When you will go in USA, State of America? Okay, even me, I'm in away. You tell what you tell? To tell who? Tell him Nani Dodo. To tell Dodo, I'm going to follow her. Next year. Next year? Yes. You will be there? Yes, because me, I'm waiting myself. Thank you, Mimi. Thank you too. Abafana ba Empower TV. Uwo bita Nyanditi Madame Manager. Akaba dushitseho ku kibuga c'indege ca Mercure Ndadaye Bujumbura International Airport. Yatubwiye ko yagize escale muri Belgique baratinda tukaba atugezeho atinze. Ndishimye cyane gusa nubwo turijimye kandi tubabaye. Vuga Roya dusige birabaje cyane. Yari umukinyi dukunda muri Empower cyane. Tubuze umuntu sinzi ko tuzabona ndusubirira Roya. Kumufana wa Empower kubagiye mu gihugu ca Amerika niko umutekerera nkihamba. Roy cyo nakubwira uzakomeza ukunda Empower cyane natwe turagukunda cyane hari na gift twaguteguriye kandi ntabizi ako kandi ngira n'abakinyi bacu bakomeye bari hari hakujya nuko batabaye kuri uyu munsi twahababereye ntimugire ikibazo turabatahije Borazi Di Maria cyane Juniha Yambu nyinshi cyane gira Juniha ngo ciao ntitwaramukije cameraman Beni uraho turakuramukije cyane turagusuhuje tuburumwe Claude na Claude nawe ahari turamusuhuje cyane umuvandimwe bita Di Maria ariwe nani Amen. Oya naje nk'umufana wa Empower TV n'umukinyi nari nkunda cyane namushigikira yarazi gukina cyane byatubabaje ariko kandi twishimye kuba Imana mucira inzira ikabimujanye kandi turizera neza ko azakomeza atuba hafi kandi anadufasha mu buryo nyine bitandukanye cyane kuri Cash App kuri MoneyGram byose ni sawa kuri Western Union byose ni sawa umwifurije urugendo rwiza Nyamugisha urakoze cyane nawe tukwifurije umunsi mwiza mukomeze mukurikirane Empower TV nyabyakiriye neza cyane mubwira ngo urugendo rwiza ahagiye turi kumwe nawe gusa turumfana wiwe byakiriye neza cyane twaryohewe nyine kumva avuye nyine mu Burundi agiye mu kindi gihugu nyine turababaye kuko
ko adusize ariko turamusezeye tumwifurije urugendo rwiza. Ndishimye cyane nyine turababaye ko adusize ariko turishimye kandi ko agiye muri ibyo bihugu byo hanze kandi tumwifurije urugendo rwiza azakomeza atere imbere ateze imbere na Empower TV. Irungu ryaroye sha ibirebire ntacyo twavuga ariko Imana yamuciriye inzira nagende neza, ariko icyo twamubwira na hariya agiye ntakabireke azobibandanye gusa nyine tumubuze hano, ariko naho hari azobandanya akore ntakareke azobibandanye kuko ni impano yiwe kandi arabishoboye. Hariho benshi babikora bakabikora ari nko kwihaya cyangwa se ugaja gusanga birabananiye, ariko iwe abikora kinyamwuga kandi arabishoboye. Gusa nyine kudusiga ntitwari tubikeneye, ariko naho agiye twavuga abibandanye azosanga abandi, niyo asize abahana ariko abandi azosanga, azogire wito abikore cyane nakandi azogenda agaruke duse kandi dukorana. Empower TV turahageze n'umukinyi mukuru, umukinyi mukuru wa Empower TV icamamara kirahageze. Nibwira abantu benshi baranzi ni Christophe Ruganza, ariko mu mukino cyangwa se kuri Empower ni Mataratara. Mataratara akaba yaseseka hano ku kibuga c'indege, yari yatinze yagize escale Addis Abeba ngo mwahatinze, ikirere cyari cyabaye kibi murahatinda, ariko kuba mugeze aha ngaha kugira ngo musezere muvandimwe turakwakiriye kandi turakwishimiye. Gira icyo ubwiye abadukurikiye. Rwose abadukurikiye byatugoye kugira tugera aha, ariko twakoze muri make abasaza bazavuga ngo twamenye kuyarubika kugira dusezere Royi, ntabwo yofata ikirere tutamubonye. By'ukuri byatunejeje cyane kuba musezere Royi mutasanze indege yabasize kubera escale mwari mwagize. Mubyakiriye gute? Tubyakiriye neza imitima sinzi. Wa mugabo niwe wavuze ngo kubera umunezero ngo wamuhindura igihebe bamubagira abashitsi. Nukuri biratunejeje rwose uwo muhindura igihebe bakamubagira abashitsi. Yari yanezerewe cyane aravuga ngo nawe kubwaba abashitsi baje ngo uwo muhindura agahebe k'ihene ngo bamubagira abashitsi nanone bamufungura. Murakoze cyane bwana Mataratara, twaba tukwishimiye hano ku kibuga cy'indege, turanakwakiriye tukubwiye ngo nimuja gusubira muri Texas muzabaramutse mubabwire ngo turakomeye. Murakoze cyane, ndabashimiye naje kandi ubundi nagize amahirwe nonotsi ka wa munsi banevye ifaranga naraye kwa Filipo. Ifaranga bazifite? Faranga zirahari. Wasopye neza ziracyahari? Ziri muri cya kimono cy'ikirepe. Sawa turagushimiye cyane. Okay, murakoze abadukurikiranye. Bakaba bahageze kuri Mercure Ndada Airport International Bujumbura. Empower TV niho twibereye guherekeza umuvandimwe wacu Royi Dodo, akaba agiye mu gihugu cya Amerika. Empower yose ikaba yamwerekeje uko delegation iri ahantu hamwe twayohereje mu bikorwa by'akazi, tukaba twibereye hano ciao. Hariho abantu n'uruvunganzoka,
amarira y'ibyishimo ni menshi cyane hano ku kibuga cy'indege cya Mercure Ndadaye. umusobanuzi w'igishinwa turi hano abafana ba Empower n'abakinyi ba Empower tukaba tumubwiye ngo urugendo rwiza Empower twese turagukunda utubwiye iki ijambo rya nyuma ryo kudusezera ijambo nababwira nk'abakozi dukorana kuri Empower mukomerezeho ntabwo kubangiye ntibisigura ko mvuye muri Empower tibisigura ko no Mumaraso kandi tuzakomeza dukorana Empower ni marasoneri kubw'ibyo hariho gift twaguteguriye abavandimwe bawe ba Nyanditi naza niyo gift twaguteguriye gift nziza cyane kukwifuriza urugendo rwiza turi kumwe iyo ugiye twifurije ibikorwa byiza uzokomeza utwibuka natwe turagukunda cyane uri umukinyi mwiza murakoze cyane bagukoreye gift nziza cyane gift nziza ikugere unyota kandi twifurije urugendo rwiza Empower tuzagukumbura kandi turi kumwe cyane hasigaye urugendo rwiza